Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Ti umuna pa sa ti makalawas apakasaritan na napauluan. Dinto Marsaa. Dito'y drama tayo. Sonata ni Aya. I can't forget you and it won't be. Elena, saksi dagiti agtaplyak adaluyon. Iti ayan ayat. Katagyaman tasyak ti pinilim. Apangitalkam di tapusom. Saksik mati langit kandaga. Ti awan patinggan ang ayat kumatkan ka. Elena, I love you so much. Kasta hakmat, Marvin. Ikari, din tumarsa akto'y ayat ngayon sagot ko kan ka. Ken, awan to ti makapagsina kadata. Malaksid kan patay. Kasta hakmat. Ngam, saan mo kumasawan ti kasta? Elena. Agtalagakan ka, Marvin. Mariknak, ti kinasinaw ti panagayat mo. Imbag ta simangpet kan. No sa di naman nga tan tinapnapat. Apay, mama. Itay pa'y nga gururay kan kanibaldo. Apay na inuray, nak. Pinagawid yung kumanitay awanak. Tapay kumapagawid agad si kangarod tirantana. Saan ko akayat ni Baldo, mama? Barumpado. Ay, tangiwat mo! Ang mga numangag na ka. Uray mangagnak, mama. Agpay sumat. Imbagak lang arudin kinkwa ng awan mauray na kanya. Malasumrikakit din. Ang kasangwan. Kasaritam anasayat. Saan amakaw-awat? Nukunak asaan ko akayat? Saan? Uray anya ti mapaspasama. Anya? Kan apay ngamin a pinastrag kan pinagurayo. Ay na, makapasuran. Nagkapuambanan, Marben, anak. Ay, di talaang nanang. Sa dino, aditalag. At daya lugar, aditalag. Wanda nakipagkita ka kanimanan kini Elena. Uwan nanang. Saan ka kadi amabain? Di da ka lang arudin kaya't dagiti dadakkel na. Ipilit mo pa ila ang tibagay. Nanang, ay ayatak unay ni Elena. Uray anyat mapaspasamak. Saan ko nga irok matipanagayat ko kinkwana? Anak! Nagkinaawatan kami kin Elena, nanang. Kit awan makapagsina kada kami. Anya? No addaman. Nila ang patay, nanang. Imbagakan ka manong Baldo, nga awan mauray mo kanyak. Kaputa saan ka ngay ayatan? Saan ka kadi makaw-awat? Elena, amumat nga ay ayatan ka unay. Kat mga asim, aklunan magkuman. Awan ti mauray mo kanyak. Mabaling ka di, nasakit ti ulo. Umanaw ka kuman. Elena, mat. Sorry, pasensyakan. Kan ibagakan ka ti pudno. Addan kaayan ayat ko. Asino? Ni Marvin. Anya? Kasla sana ka mamati. Apay adi mo pa dyan. Ibagbagat lang arudan. Kasano kinayat mo ni Marvin, hindi to ta nagugwapo at nam iso?
Ken may sa adda mabalin ti pamilya mi Elena mo dayta. No siyak ti agayat, kat saan ati lang at ipagibasarak. No di kat ti kinasaya at ti ugali ti agrayo kanyak. Kan iso ti ipitpitik ti puso. Nasayaat mo ti ugali ka ading ko. Anya nasayaat? Idinto ta nakapangpangas ka. Pagkarit mo ti kinabak nang yo. Saan aday ta ti pagrugotak nga agayat? Sa anak mo ta napangas Ay basta, saan ka akayat? Iso nga agawid kan. Pangaasim, kan isardeng mo kumanti mangreng-reng-reng kanyak. O sige, sige. Agawid ak nga rudan no iso ti kayat mo. Angam da ito ititandaan na mading ko. Agsubli ak tumanan no bigat. Ha? Anya? Saan ka kadi makawawat? Oray inoras ka nga umay. Awan mauray mo kanyak. Kunak lang arudan. Sa anak amamingga. Aging gaadyak mapuros ta ayat mo, Elena. Day tati saan ko apangayatan kan kaamay sa. Saan ka makawawat? Bueno, panawan kan dito'y salas. Kat sumre ka kun iti kwartok. Makaamo ka. No saan ka pa'y laeng nga agawin. Girl, I need you. I need your love. Oh, nasaya at nagsabat ta, Marvin. Ni, apay manong? Agpaiso ka dito yung baga kanyak ni Elena, Pards? Nga anya manong? Nga addan nagkinaawatan nyo adwa? Ha? Owen, agpaiso. Wow! Kastagayam. Agayan ayat kamin kin Elena. Apay, dinanog na matlatan manong. Saan laeng aday tati maramanam kanya no saan mo nga isina ni Elena nawatang, ha? Uray anya mo't ti mapaspasamag. Saan ko nga irok mati panagayat ko kankwana. Nang rona ti ayan ayat mi. Karkaritan na kanya. Saan apa nagkarit daytoy? Ngam ibagbagat laang tipod no. Para kanyak lang ni Elena. Kat jak ipalubos nga adda makaasawa kan kwa na asabali. Uray mat pakatayak. Saan kumat nga irok mati panagayat ko kankwana. Manong. Nagloko na jay Amanda. Nagloko na jay atao. Barumbado. Ay, masapol nga i-report mo kada kapitan. Ay, saanin nanang? Diyak kaya't nga ad-adda dumakkel ti saan mi apag kinaawatan. Sinaktan na kalagarudan. Gapukan Elena, nanang. Ne, apay ni Elena. Kaya't na, nga isinak. Taparakan kwa na lang kano ni Elena. Ay, Diyos ko, nakabutbutang. Ay, tinasayaat. Katlipatam laangan ni Elena barok. Kat ibawing mo laangan tarignam iti sa balay. Anya? Narigatan no may sagmak ka. Nanang, lading hitag. Ngamsan ko nga isina ni Elena nga oray no agpagad ti biyag ko. Ay ayatak ni Elena, nanang. Kat ilaban ko ti ayat ko kankwana. Nga oray no asino ti agdap-dap pa. Anak. Ti kapat ganita. Agpada kami itirik na, nanang. Kat nila ang patay ti makapagsina kada kami. Aniya. Pudno ka diti bagbagang barok. Dinanog mo ni Marvin. Wan na. Nga mapay.
No bilang maira na nga umayak, ikak iti pagnakman na. Ipaspasigod kon, saan laeng aday ti maramanan na kanyak? Sika ti makam mo. Ay ngam kasanon no sika ti madisgrasya. Saan to Apolos na? Anya? No di na isina ni Elena ang mga numapatay ko. Ha? Nakasagana ak apumatay. Gapulaeng iti panagayat ko ken ni Elena. Pudno ka di, ti ibagbagang Marvin. Dinanog na ka. Uy, Talagang agsubsobran di di abarampado. bay amon. Di mon salangadan. Tapno awanan ti Riri. Diyak lang napakadaan ti panangdanog na kanyak. Salangadag. Diyak kaya ti naramid na kan ka. Ngam, Elena, Sa anak mabutang kan kwa na. Uray bak nang da, kas pagkarkarit na. Noan niya ti naramid na kan ka. Aramidag mat kan kwa na. anya? Mabit lang, umaya kon. Naimbag nga oras mo, Elena, biyag ko. Awan tinaimbag nga oras kanyak ita. Ape atinong panak. Gaputi inaramid mo ken ni Marpin. Ah, Dinanog bulat ta kanon nga awan gap-gapo na. takil ti basol na kanya, Elena. Anya ko ma, tibasol na kan ka. Jack ipalubos nga adda sa bali ang makatagi kwaken ka, Elena. Bastos ka talaga. Apay, anya ti karbangam amang ibaga iti kasta. Kukwanak ka di. Uray anya ti mapaspasamak. Jack ipalubos aday je ang Marvin ti makatagi kwaken ka. Timat may bagakkan ka. Matayak pay nga umuna. Sakbay amay patungpal mo ti dakas apanggap mo. Nukas ti pampanunutan. Mama, kasarita yung tuman ni Baldo. Nagpastos. Oh, tapay. Pangpangtahan na kit din. O, anya ka nagkunam. Saan na kano nga ipalubos? Nga adda sa bali ang makatagi kwa kanya. Anya? Kasarita yung tuman, mama. Bayam latan. Anya? Nasaysayad nga isot pakyasawang, ipiday dya Marvin. Anya ko mati, maganap mo iti may salahang amamirmiraot. Ay ayatak ni Marvin, mama. Kat ay ayatan nakmat. May mayat ti biyag munto. No ni Baldo ti pakyasawang. Saan ko nga'y ayatan da jay alalaki, mama? Iso nga awan to ti mauray na kanya. Elena? Saan nyo ko mga ipapilit kanyak dayjay? No kaya't yo asa anak ama pukaw nga anak yan. Girl, I need you. I need your love. Talaga adi na ka, sardengan ni Baldo. Saan nga min ang makawawat? Kan natangkad ti loko. Tamo na, nga iso ti kayat da mama. Amok, asandak akayat. Tamay saak lang ang marigrigat. Ken, aramidak amin na kabaalag. Tapno saan kantong agrigat iti denak, Elena. Anyaman arigat. Maibturak. Basta saan ka mapukaw kanyak, Marvin. Agyaman ak numawatan nak, Elena. May saday taatanda. Tinapod no, apanagayat ko kan ka. I love you to the moon and back, and I will keep you.
Manong Baldo, dataman mo tiyag sarita. Apay, anya ti pagsaritaan ta, aber? Nobya ko ni Elena. Iso nga isardeng munti mangrengreng kenkwana. Anya? Isardeng ko? Sika, bilbilinan nak. Amom ka niya, akabaelak abayadan tabiyag mo. Napangas kalaunay. Kapot daad da mabalin niyo. Hoy! Ibagakin ka, ah. Saan ka maikarikan kwa na? Syakti maikari taad da mabalin me ti biyag, ha? Kas itinakunak, kabaelak abayadan tabiyag mo, loko. Iso nga isinam laangan ni Elena, ta saan kunto nga ipalubos asik ka ti makaikot kan kwa na? Sa anak amabutang amatay. No pakasaknan lakit di ken ni Elena, ti pakatayak, manong. Oops! Talaga anak karit ka. Oops! Oy! Di na kumapilitan amang tutupkan ka. Kasta, Oops! Talagang adinak sardengan. Tapno adda pagpampanunutam. Anya, lumaban ka pa'y, manong? ayop ka. Ayop ka, Marvin. Patayin ka. Day tati magganap mo. Aglablabas nga minan, nanang. Saan ko kumatutupan? Rabsingan na matlauna yung tikalintagak. Ad-ada itaan a makagurakan ka. Anak amabutang, nanang. Nang runa no pakasaknan ti panagayat ko kan Elena. Isikat na lakit di tibiyag mo ita. Di naklakit diliputan. Kan maunaan, nanang. Makigasang kasatak. Kasla makikita ko ti dakkel ariribok. Gapu iti panagayat mo kan Elena anak ko. Amangan no day tante pa kay rubuam. Ti awanan bain a Marvin. At dagayam ammo na iti karate, ah. Ngam no paltog ti aramatek. Malisyan na nga tatibala. Addan to aldaw na kanyak. Jak ipalubos akas jelatan tinapasamak. Talaga ang barumpado. Isutiin mo na amang dangran ko makanyak. Ngam nalisyak. Binalagak lang arudan. Adinak kumapilitan amang tutupkan kwa na. Marvin. Iso tinutupakon. Katday jay. Nadalab ti loko. Saloy mo't gayang. Sigurado nga ada pagpupungtutan na kaita. Aganad ka kuma. Elena, sa anak amabutang amatay, no si katigapuna, ilaban ko ti panagayat ko kan ka. Nga maaging ka kumaiti maliklikam ti Riri. Lumiklik ka. Kasta mo ti aramidak. Ngam rabsingan na launa yan ti kalintagak. Marvin. Aging ga iti adakar bengak. Ilaban ko nang runa ti panagayat ko kan ka, Elena. Kay kayat mi asika ti makaasawa iti balasang mi Baldo. No da dya Marvin ti makaasawa ken ko na. Agrigat tula. Na. Baldo. No siyak ti pakiasawaan na. Sigurado maipaayak iti naging awa abiyag. Isu nga roda sika ti kayat mi. Tulungan da ko mga rodna na tapno maasawak ti anak yo. Anya,
Saan nakakayat ni Elena? Tani Marvin ti kayat na. Iso ano kayat yo? Siyak ti agbalin amanugang yo. Ket tulungan dak ang makisarita kenkwana. Sige, bayaan ta kasarita minto. Namnamaag na. Wan, awan pagdanagam. Tulungan ka tapno maasawam lang ti anak mi. Ket basit laingan. Saan ko amalipatan ti panangpad so kanyak dayjay a Marvin. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam denggan inton bigat tituloy ti pakasarita ni taalawas ang napaulwan. Dinto marsa. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. No siyak ti pakiasawaan na. Sigurado ang maikak itinagin awa abiyag. Iso nga raw da si katigayat mi makaasawa iti anak mi baro. Ay katulungan dak nga rod anana tapno maasawak ti anak yo. Anya. Saan nakakayat ni Elena? Tani Marvin ti kayat na. Iso ano kayat yo asyak ti agbalin na manugang niyo. Di tulungan dak ang makisarita ken ko na. Sige, bayam takasarita minto. Damnamay ka nana. Wan. Awan pagdanagam baro. Tulungan ka tapno maasawam laeng ti anak mi. Kan basit lang ti pangikikak iti dayjay a Marvin. Saan ko amalipatan ti panangpadso na kanyak? Nung mapatay mo ni Marvin, ay sigurado mabalot ka barok. Kasanod to pa iti panangasawam kay Elena. Bak nang kami na nadosyang. Sa anak to ang mabalod. Mabalin pa ang mabaligtad ti kaso. Taparwaran asinalak ni bakla ang tibagik. Ngam, numaliklikan ti kasta mapasama, kayo nasaysayaat ko mabarok. Kasano da ito yun na agayan ayaten da Elena kanday di ang Marvin ang mamirmiraot ang mangalap. Da kami ti makaamo. Saan naparikot pa da ita? Ginamag ti kinabarumbado ni Baldo Barok. Ay, saan ko akayat may sagmak kagapo iti panang tutup mo kenkwana. Kasi ti naibagak. Saan ko akayat ngayon magdala unayin ti adda akar bengak. Kano adda akar bengak amang ilaban iti kalintegak aramidak. Ada akong dita. Ngam kasanon no isikat na ti biyagmaw. Nugapulakit di ka ni Elena. Nakasaganak amang ipustay ti biyak ko na na. Anak. Yung saan ko ay madanagan. Aginggay ti maliklikak. Liklikak. Ngam no awanan pagpilyak. Saan kong ipalupos arad ngisang dala unayan ti kinatawak. Elena, talaga adi mo amo tagpili. Kaslasan ka di adal. Mama! Tano, abom kumamot sigurado anibaldo kumate na pili. Saan ko nga ron ngay ayatan, Mama? Kan apay ka di nga idaldaldak launa iti dayjay ang tao. Anak. Agin inayat kami kini Marvin. Kan awan to ti makabaal amang rak-rak ti relasyon mi adwa. Nasaysayat no ni Baldo ti pagkasawaam. Tanagin awan to ti biyag mo iti sidong na. Awan sir-serbi kanyak ti kinabak ng mama. Siyak ti makiden na. Saan ada kayo? Iso nga itadyo kung makanyak ti waya amang pili no asino ti ay ayatag. Nasukir ka launa yan. Ladingitak mama.
Ngam nagbalinak anatulnog kada kayo. Amoy dahit ha. Ngam iti dahito'y agundaway. Supringak ti kayat nyo. Saan kumadatag kang taulo? Pagsaya atam ti pampanunutan me. Saan ko ngay ayatan ni Baldo? Period. Kat no ipilit yun ti kayat nyo, maawanan kayo iti anak. Aniya? Anyang hata ti Armida tapno sungbatan nak ni Elena. Naat-atap pa'y ngam abuyo ti loka babae. Ngam saan amabalin. Nasken asyak ti makaasawa ken ko na. Jak pulos malipatan dagijay abalikas na. Ngam saan arumbeng ama upayak. Ituloy ko latang armen. Aging gaajak mapuros ti bimato a puso na. Girl, I need you. I need your love. Agan-anad ka kumaki ni Baldo. Narigatan, no madisgrasya na ka DJ apangas. Nangruna, ta saan apulos nakabalos, iti na minsan na nagriri kayo. San ko akabuteng day siya alalaki, Elena? Ad-addaman itanti luksaw na kan ka. Kan amangan no libatan na ka. Di naklakit di maunaan. Kan di nakngabigta mapatay. Makigasang ka sa tag. Basta, agan-anad ka, nagkurus ti dalan nyo adwa. Wen, ipagpagapukin ka. Kani pasigurado ka. Amanda ka sa mapasama kanya. Numapukaw kay tibiyag ko. Nasaysaya at mata na matayag. Anya? Awan ton si Sirbi tibiyag kanya. Numapukaw ka, Marvin. Sana ka mapukaw. Asi kakit di. Amangan no niya taramidan dagiti naganakin ka. Tapno mapilitan ka lang makiasawa ka ni Baldo. Naipagakon kan, Mama. Saan da nga ipilit kanyak ni Baldo? No saan da kayat amapukawan da iti anak? Elena. Kasta tiimbagak kan, Mama. Ngumda di Baldo. Aganad ka kingkwana. Kaputan mo na nga isot magustuhan dagiti dadakkel mo. Amangan no anya taramidan na ka. Matayak pa'y nga umuna. Sakbay ang makaaramid kanyak iti takas. Anak, nakaununag man ang ti pampanunutam. Weno, ni kadi Elena ti Gapuna, anak adayo ti nakaiturungan ti imatang ba. Anya nga tanukid dawag ka dagiti naganakken kwa na nga gasawa kami. Anya? Padasik tun sang ibagana na. Agmauyong kakaden. Amumat adida kakayat daki dadakkel ni Elena. Kastaki din ti pampanunutan. Nanang. Sigurado, asaan dalaki di akayat, anak. Kasano nga rod ang maasawak ni Elena? Nadyak kasarita dagiti naganakken kwa na. Eh, parikot munday ka. Iso kasaritak ni Elena, may papaniti plano. Adaken ka dayta. Nga masigurado, asaan nga umanugot dagiti naganakken kwa na. Elena, dakas at amag. Oh, apay, Mama. Anya tayo tatamag. Adagayang pinaltugan da iti Rabi E.J. Cruising. Sino? Atap ka no a drug dealer. Aniya? May isa ka no a wanted da ijay. Limaban ka dagiti pulis, iso a da ijay, pinaltugan daan. Adakas ta, dito'y lugar tayo? Uwan. Unay matdagitan.
Kan saan laday ta, adda ka doon may mapukpukaw abalasang. Iti sabali a barangay. Ay, ang mga noon nakitaray mo titinobyo na. Awan ka noon tinubyo dayjay. Nakaamamak nga ro din, ano kasta? Iso nga ron nagananad ka. Saan ka ngagpagpakarabi nga agawid? Kastagayam tinapasamak. Anya? At dapat dagiti under surveillance? Oh. Sinalbag? Sige, bye. Adda ka no pala dagiti under surveillance at taga dito yung lugar mi. O peste! Saan ang mabalin? Day tatagwarwara sa damag. Nakabutbutang mo tanay ta. Iso ano mabalin? San ka nga pakpakarabi nga gawin? No namaam amarabiyang ka, awakan na. Sukunin ka. Sige. Talaga delikado na kiti drug addict. Awan na limbong apanunod na. Iso nga ron. Tirigat na. Ramasin talang harutin. Patayin dan tupay lang. Kitsan nga arami ti normal at tawa na limbong ti panunod na rita. Kuma, matiliw da nga ron na sino da ita maatap a drug dealer dito lugar tayo. Patyak ang matilitong at lang. Nang ronan no at dagatad ang nakatuon iti ulo na. Iso nga isardeng yung kuman ti mangidaldal kanyak dayja abaldo, mama. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta. Ado arason, mama. Ngamin, ibagaklaan ti puno. Awan pa nagtalag ko iti dayjay a tao. Ganda ibagakmutan kada kayo. Adabala ako no pang tana kanya. Anya? Gapo iti dayta. Kayat kun nga agkasar kami kan Marvin. Ah, Iti kasta. Sardangan nakmutan. ay saan? Anya saan, mama? Saan mi akayat dayjay pakiasawaam? Makisarsarita ak iti nasaya at mama. Saan nyo ko mga urayan nga agrebelde ak win agpakamatayak? Anya? Tauray anya mater aramida nyo. Saan da kami ang mapagsinak kan Marvin? Talaga natangkan ti ulom. Ibagbagak laangan ti mabalin ang mapasamak. No agtultuloy ti panang kontrol yo kanyak. May papan iti pakiasawa ak. Girl, I need you. I need your love. No, saan ko ang maalukoy ni Elena? Dayjay Marvin ti kasaok. Iparupak kan ko na saan ko akayat nga isut makaasawa iti anak ko. Anya nga ta tinasayat. Anya nga ta no ikak iti dakkel agatan. Mangibaga ak ni Baldo iti kwarta. Nuaramidik ti kasta. Kaslain lakok mo ti anak ko kan ni Baldo. Apay si kamat tinangawis kanya kita. Nagpasyar dati ti igi ti baybay. Ada nga minasgat nga ibagakan ka. Anya dayta? Nakasagana ka ka din? No bilang takid dawag ng kasartan. Kinapod na. Planok mo't nga ibagaking ka dayta. Kaya't ko asardangan akong dayjay abaldo. Elena. Di ngamin sardangan na rengrengrengan. Kalpasan na. Idurundak launay damamakan kwa na.
Day tama ti pampanunotak. Nakasagana kan? Uraan niya ko mga oras. Ngam, no mabalin lakit di, simple lang ti kasata. Mabalin. No siyak. Awan parikon. Ora iti wes lang wenno iti mayor. Ngam sigurado, asan ko manugot dagiti naganaking ka. Saan na parikot data? Ipalawag ko kini mama. At igastusan ta para iti nagarbo akalay sata. Kat isulaangan ti pagtugawan ta amang ruging agpamilya. O sige. Ibagam ken kwa na. Ada pang panunutag. Uray kat saan tamatan a menor de edad. Unmat. Bastad sa ngana ka. Uray simple lang nga kasar. Adala dua pares aninong kaninang mabalinan. Sige, Elena. Mangan tayo latan iti restaurant. Adakan ka data. Agtinulong ta iti magastos. Ilakad tan dagiti kasapulan ta. Mapanta iti ninong ko a huwes. Isuot ti pagpatulungan ta. Kasta tinaramid mi, nanang. Sigurado, kaluksaw da ka dagiti naganak kan Elena anak. Makamutitan. Tinapatag makapagkasar kaming ton. Naalakit, aramidin nyo ti rumbang Agpada kami nga dan iti husto nga edad kan Elena. Nukasta, saan mo't akayat da mamana ngagkasar kami? Awan maaramidan dan. Kagura da kalakit ti anak ko. Mabalin nga iti damo lang. Ngayon ipakita kadakwada asan na nagbidot ni Elena anang pili kanya. Iso anak. Kan may isa, awan parikot iti huwes. Taninunggam ni Elena ni Judge Malyari. Ay, nasaya at kita nyo latan ken Elena no niya ti nasaya at para kada kayo. Uwan na nang di ka madanagan. Ngampatsek, akagura da ka dagiti pakaikamangam. Agyaman at nakaumay ka Elena, balasang ko. Ay, o nana. Ada na ibaga kanyak ni Marvin. Ket ti damagag. Kasano dagiti naganaken ka. Nana. Amom, asaan da akayat ni Marvin. Ngam kagura da kalakit di. Ken amang ano, laksiden da kapay nga anak ta, sinalungasing mo ti kayat da. Nakasagana ak nana. Saan na bali alaksiden da? Basta saan ko ang mapukaw ti ay ayatak. Ay, Elena. Nakasagana ak iti anyaman nga aramiden da, nana. Ay, sige Agyaman ak, no kasta ti kinapatag ti anak ko. O nana, nakasagana ak amang isakripisyo iti amin. Agraman sa ni kwa atawidag kadagiti naganak kanyak. Saan nakamanan na daoray ni Baldo? Nagkunangamin apasyaran nakpailaang. Kat naibagakon kankwa na nga awan mauray na kanya. Saan ka nga agbalin amaag? Saan mo amaya po iti ayat-ayat? Ladingitak mama. Kayat ko ba iti agrigat wenno agan anos iti rigat. Basta kadan naktitao ngay ayat akatukad tibiyag ko. Nagbalin ka na amaag gapo iti day di ama mirmirao. Saan akinamaag ti agayat iti napudno mama? Kat ibagak kada kayo. Nagtulag kamin ken Marvin nga agkasar kamin. Aniya? Kat awan makalapad kada kami. Girl, I need you. I need your love.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam denggan inton bigat tituloy ti pakasarita ni taalawas ang napaulwan. Dinto marsa. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. Ti napalabas, impampanakkel ni Baldo, ano isot pakiasawaan ni Elena, agbyag to ananamay, iso akayat launay ti ina ni Elena nga isot pakiasawaan ti anak na. Idinagsarita manen dagiti agina, impeteng ti balasang, adinan to kayat ti makiasawa kini Baldo. Ket no pilitin da, kay kayat nalangan tagpakamatay. Iti nagkita manen dagiti agayan nayat, nakapagtulag dagito ing agkasardalangan, tapno sardengan ni Baldo arengrengan. Napagsaritaan dang rod nga oray simple laeng akalaysa. Awan met parikot da, ta makapagkasarda nga oray awan pamalubos dagiti naganak kenkwana. Taad dametten dayto iti hosto nga edad. Itapapagayam at tituloy ti makalawas sa pakasaritaan ang napauluan. Dinto marsa. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. Saan nakamanan ang nauray ni Baldaw? Nagkuna nga min apasyaran nakpailaang. Kat naibaga akong kenkwanang awan mauray na kanya. Ay saan ka kumangagbalin amaag? Saan mo amayapoy? Ti ayat-ayat. Lading itag, mama. Kayat ko pa iti agrigat wino agan anos itirigat. Basta kadan nagtitao ngay ayatag akatukad tibiyag ko. Nagbalin kan amaag. Gapu iti dayjay amamirmiraot. Saan akinamaag ti agayat itinapudno, mama? Kat ibagak kada kayo. Nagtulag kaming ken Marvin nga agkasar kami. Anya? Ken awan makalapad kada kami. Ay saan ko nga ipalubaos? Ada akon iti umnong nga edad, mama. Anya? Ay kat gapu iti dayta. Maipakpakayat mo latan ti kayat mo? Lading itak, mama. Kita lang noon yan to tibiyag mo iti din na dayjay amamirmiraot. Awan anyaman ng agrigatak. Basta iti sidong ti ay ayatag. Ngam ti agbiagak ananam ay ako nayo iti sidong ti tao. Adyak pulos ay ayatan. Anya tinakuna ni mama, itimbagam kang kuana. Nakaungad. Ngam impapeteng kumatkan kuana. Nga awan makalapad kanya. Nga agpapan. Sudaan agad kanya. Kat ni papam, anya mati ko na. Saan ko nga mo? Tapas pasurot matlaang kan, mama. Kinasaritam lata ko ma. Uwan, kasaritak to ni papa. Anya tinakuna ni mamam, itimbagam kang kuana. Nakaungat. Ngam impatang kumatkan kuana. Nga awan makalapad kanya. Nga agpapan. Isudaan aganak kanya. Kat ni papam, anya mati ko na. Saan ko nga mo? Tapas pasurot matlaang kan, mama. Kinasaritam lata ko ma. Uwan, kasaritak to ni papa. Imposible mat nga oray so kat san nakaamaawatan. Basta nalawag kanyak ti ko na ni mama. Saan na ngay palubos? Ngam ko nagkankwana. Kayat ko pa yan ti matay. Ngam ti makiasawak iti saan ko ngay ayatan. Akay kayat ko pa yan ti matay. Ngam ti mapukaw ka, Marvin. San ka ngagdanag? Uray na kurapayak lang. Ikariking ka. Ti ayat ngin roknoy kuking ka. Kat dinto pulos marsaak.
kayat mo asawan, ipalubos bulatan ti kayat ti anak mo. Bukod na rik na, biyag na dayta do siyang. Itad mo kumatiwayawayan. Anya? Anyan tuman ti banagan na, awan babalawan wano pabasulan na ta isot na gayatan na. Fermin. Gampanag ko na kat agayat launay iti dayja Marvin. Kat saan mo abasta mapagsina ida? Anya kita saanan? Ay mga ramidak iti pangmuspusan. Ngam, balaagan ka do siyang. Nay anya ti kayat mo asawan. Kan aguray ka man. Uray ka di si kakat tubngaren na kaon. No saan na hosto ti aramidam, ladingitak. Anya? Saan ka kadingagarigan iti imbagan ti anak mo? Nga awan makapagsina kadakwada kan Marvin. Ano ipilit mo ti mamagsina kadakwada? Ket makiasawa ken Baldo. Ket kay kayat na payan ti matay. Ay saan na maramid dayta? Kasjay lang ati kunana. Ibagak da ito ikan ka do siyang. Agaramid ka iti addang tapno agsina da Marvin. Ngam siguraduam asaan ang maisagmak ta anak mo. Tano agba nagakasta. Maawanan kamat iti asawa. Siyak ti butbut ngam, Fermin. Saan ka butbut ngan? Ngam ibagbagak laeng ti pudno. Ipakpakaunakon ken ka do siyang. Girl, I need you. I need your love. Sinalbag jay alaklakayanan. Kanunungan nakit din ti anak na kat aramidak da ito'y para iti pagsayaatan na. Kasaritak ni Baldo. At babaan da ito'y nga aramidak. Imposible adi masisirap iti pirak day jay alalaki. Ay, Baldo Barok, agyamanak tanadanon ka dito'y balayaw. Adda ka din napatingay bagayo? Ay, napatig-unay. Ay, kasapulak ti tulong mo. Sige, basta kabaalak lakit di. Amok akabaalam, kan matulungan nak. Apay, anya ka di dayta. Kastoy nay, denggam ta ibagak. Anya, matulungan na ka, di Baldaw? Wala na. Apay kidinasan ngay. Ang ikanda kiti agmalem, eksakto, adadakilad dil ko ita. Ay, agyaman akbarok. Ngam masigurado yo, ang maasawak ti anak yo. Ay, tulungan ka. Ay, kat masapol ang makapagtignaytan sakbay ngagkasar na kan Marvin. Agkasar ko na yo? Wan, isutin na sa una kanyak. Saan na mabalin? Agpailaan kanyak ni Elena, uray anya ti mapaspasamak. Saan dak amawatan ni mama, papa? Katamok, ada kayo lang ti makaawat kanya. Elena, anak. Amok, apat-pat gandak. Kuma, itidyo kanyak ti pakaragsakak. Maawatan ka. Kat saan ka nga agdanag kanyak, iha? Agyaman ak, papa. Pati ragsak mo, anak ko, ragsak ko maten. Ni mama ti parikot, papa. Awan maaramidan ni mamam. Noan niya ti plano yo. Sige. Agyaman ak, papa. Pudno gaya mapatpat gandak. Kasto ti plano mi, papa. Kumakat maawatan niyo. Sige. Ibagam ta dumngegak.
nayo, Papa. Sigurado nga agpagunggan ni mamam inton maamuan na ang nagkasar kayo gaya man. Awan mabalin mi. Saan mi kumaakayat nga arami din daytoy kan Marvin. Ngam isulaang ti ammo mi akasayaatan. Tangay, saan nga umanugot ni Mama ti relasyon mi. Kan kalay sami. Amok, oray siya kagura naklaket di. Ngam saan asyak ti parikot tiyo. Papa, Dapat kanyak ti pakasaknam. Tiragsak mo anak ko. agyaman naglaunay iti panakaawat yo. Kas kunakon napatag kaunay kanyak. Katjak kayat asyak ti lapad iti pakaragsakam. Sa dino tinagkapuam dosyang. Nahiya pa ya damagam. Awan ka dit karbanga ka mga mokat asawa nak. Nay, saan nakabibiyangan afermain? Kayat mo asawan, ik-katamon ti karbanga amang palutpot. Wen no mga mono sa dino ti papapanam. Wen, tanagbalin ka akong trabida kanya kas iti anak mo asukir. Sige. Awan maaramidak no kasta ti kayat mo. Nasayaat. Ngem sapay kuma, ta saan kan tong agbabawi iti imbagam. Anya ko maagap po ngagbabawi ak. Awan. Sige, agdalaang papanak. Mapangkalaang awan bibiyang ko. Isuwa. Ay, awan rumbang ang makamu iti nagsaritaan kan baldaw. Aramidak amin a pamuspusan. Tap nagsinada kan Marvin. Tauray anyat mapaspasamak. San ko nga ipalubos aday jay ang mamirmiraot ti pagtinagan na. Nasayat nga Rod, nasuportado ni Papa iti plano ta. Uwan, amok. Nga oray isukat kaguranton ni Mama. Ngam saan ka no aparikot na ita. Gaputama ko na nabaknang dabaldo. Nga isura ti maysa kadag ti makunang at damabalin na diti lugar tayo. Yabog na kan kwan. Nagbalin arupat kwarta ni Mama. No paya damat kadi kalintagan na. Siguro kit kitaan nang agpaiso tinasaya ta pagbanagam iti tenda ni Baldo. Sana kasi ti sirong ko. Tanakurapay kami lang. Amom asaan aday ta tinagrukutak anagayat. Amok. Ngamday tati sana mawatan ni Mamam. Saan nga iti amin nagundaway. Kat kwartalaang ti makaparagsak iti tao. Girl, I need you. I need your love. Kita man lang agpaiso niya. Kung nakakayat ka kasarita, nagkita tamat ngagpaiso. Anya ko matipagsaritaan. Ado, Kas kumaydan niya. may ipapan iti naamwak ken na dosyang. Anya day ta? Punto ka di a plano yun, ti agkasar ken Elena. Nagkuna. Mismo ani nana dosyang. Kat. Anya ko maita. Nuadan ka sa plano mi katagayan ayat kami mat. Panag ko na mga takat, ipalubos na. Kenti amom kadikat, ipalubos ko. Asino ka kumaita amang lapad kada kami? Ay ayatek ni Elena. Ket awan sa bali ang makaikot ken kuana. No saan asyaklaeng na awan. Dayta ti madiking ka. Saan da ka lang arudan akayat? Ipilit mo pa'y lang ti bagim. Wen? Adayo tirik na kanyak ni Elena. Ngam patsek ang masursuro nagtumatlaang nga ayatan no agasawa kamin. Agparpar mata ka lang alaal daw, Baldo.
Panawan ka man langan. Awan sirbida kiti bagbagam. Kasta tigunam. Ngam, patayin ka, Marvin. Talaga barumpado ti awanan pain. Bayam lang. Nalakati mangipaga iti kasjay. Ngem sa balimat iti aramid. Aganad ka kumakan kwa na. Ama ka nalibatan na ka. Nakasagana ka kanayon. Sige. Ungayam, awanan parikot ta ken ninong mo adyads. Uwan. Nakasarita tamatan dagiti agbalin aninong ken ninang ta. Agoray ta kanulang iti makalawas. Uwan. Talaga kadiasan mo ng ipakam mo ken mamam? Ti aldaw ti kasarta. Ni kanong papalatan ni makamo. Sige. Ibaganan to kano ti aldawanan ti kasarta. Anya. Kat awanton ti maaramidan ni mama. Taadda ni papa. Kat nangagmumat ti imbaga ni ninong chance. At datan iti husto nga edad. Kat uray saan nga umanugot ni mama. Awanan maaramidan na. Ngam, isudan tumat kan papam ti agrire. Makaamo kanumatan ni papa. Naimbaglangan. Tas suportado na ta ni papam. Patpat ganak ni Papa Marvin. Ngam ni mama, saan ko nga mo? No anya at talaga tirason, adi na kakaya. May siyang rutirason. Ti kinakurapay ko. Adda na ipagkakanyak ni Papa. Anya rita? Naku nana, ama ulit day di pagtang idi isudamat ti agayan ayat ka nagkasar. Ha? Anya ka no? San mat iti akayat dagiti naganak ken Papa ni Mama. Ngam inlaban ni Papa ti ayan ayat da. Anya? Kasta ti pakasaritaan ti ayan ayat da. Di mabaliktad dita. Uwan, Ngam apay ang nagbalin na paspasurot latan ni Papa Makunam kadagiti pagayatan ni Mama. ay ayatan na ni Mama. Kat saan na akayat ngagsubang da. Sa bagay mat kadiya. Ngam ti pakasignak. Sinupringnan ni Mama. Kat day tatiin nagsumaganda iti na minsan. Saan ang mabalin? Saan ko nga ipalubos asabali ti pagtinagan ni Elena? Ket nunas ken apukawak iti dalan ko day Jay Marvin. Aramidak. Amo kasaan ko akabaalan iti mano-mano, tanasidlat ti loko. Ngem babaen ti paltog. Patayik ti awanan bain. Nah, padawag ko. Di Bricks. Hello. Sige, adak lang dito eh. Orion dak. Pikapek ti epektos. Kata pag isulaw na eh. Kasapulak ti dak kilagatad. Bye. Addan ti epektos nga orayak. Dakkel ti mga laki dyan. Ket iso ti itad ko ken nana dosyang. Nga isuntumat lang ti itad na ken Marvin. Mabit lang. Saan ka di akinamaag? Kinakunan ti kasta. Magtidak pala iti dakilagatan iti dahi abakat ket patayak matlaangan ni Marvin. Oh, kalukuhan. Iso dahi jayan ni Marvin. Tumakdangan. Dumsa ganiti motorbot na nagkapoy ito. Tipaltug ko. Daytuyan ti kanibusan. Dayjay. Nakusbon. Pumanaw akong dito.
Adda nakakita ka, Jack. Mapanak adagos iti nakaiparking ang tilugan ko. Awahanin tilapid ko ken Elena. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam denggan inton bigat tituloy ti pakasarita ni taalawas ang napauluan. Dinto marsa. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat.